السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدات بخيراتي، مرحبا اشتري. دنج ورازي بي خدای مانی بی. دنگیم خوشتی؟ خوشتي پر خوشتي، مرحبا اشتري كات شاوايه. مرحبا سر شعبیم خدا جوارازی بی باشن. رحمة الله خدا وبابا. تعالى خير وسلامتي باشي بدين بتبع. آمين آمين آمين. أمدي سام سباسيات لكن كلام بك سيدة. بله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تماشاوان هجا و دیستا بخیر و سلامتی خوشی هاتن برنامه ما امید و برنامه خود بحثا دست که کن گرک مرب جکود دست که خدا عز و جل دو قرآن پیروز دا اوا متودا هانا اوا منهجه هانا جمره چاوا دانیا از چند آیتا بخوینیم و گورا و آیتا امی انشاءالله حتی زمانه مترب که امی شیرو بکن جارا أقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر سورة مدثر آية دو سه چار پنجال پی هفتشن آياتات دوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون سورة مائدة آيات 150 آيات سسيا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا سورة التحريم آيات 6 آيات 4 وانذر عشيرتك الأقربين سورة الشورى آيات 14 وها آيات دوام تكن يعني بله سيد. ده آيات أولي ده أزبرياتك هم برنامج أسخوازن دنا بيجم كلام. جبوكو أم جهدو فعم بكن سريع أولي أزولو صحبت دوام بكن و جهداروان مجي تماشاوان مجي صحبت دوام بكن بشتي جو ما صحبتا خبره نزيكي داوية وكنيف ساعتي إيدي تماشاوان ما لغورا مجارة صحبته سؤالا بكن أما فرصة بوادن وأما جوابا سؤالي وابدن وقت سؤال اشترهات كك المركز سؤال اشترهات إما از نبيس نابينم شعبهم نابينم كان بله سيد. ديس سؤال اشترهات از مساعدة بدن تسؤالا خبك أما لغورا زانوانی اخوا امی جوابا سؤاله وانا بدن بس گو سؤال بمینه پشتی صحبته و خوشتر بده بله سيدة سر شعبا بله كلام. يكمن خدا عز وجل پیغمبر محمد عليه الصلاة والسلام رد بيجي يا أيها المدثر قم فأنذر يا أوي گو خو پیچاند يا رابا وشيار بكا يعني دبردا جرك أم وها فعمكن معناه وينا بريا حرتشتي دوي إنسان جنفسا خود سبيبكي بريا حرتشتي دوي إنسان جنفسا خود سبيبكي لو راد وردا خدا عز وجل بيشي جبي خمبر رد بيجي دبي رابا وتبليغ بكا رابا وجواك شيار بكا دبر دا گرک ام بیناجی فهم بکن مقصد دوی بریا انسانک چت خوازه پیغمبر به علیه الصلاة والسلام چت خوازه مربکی وکما عوام بیجی دوی بریا حرچتی پیشی او بخوا هشیار بی لورا وقتی گو او نه هشیار بی ماوی جواک چاو هشیار کی جبوي أواي رحمة خدي مريا حاضر عليه السيد قطب رحمه الله نرينك خد تاني زمان التحرير قبل التوحيد حريات آزادي بريا توحيدية
لورا وقت انسان نه حر به نه آزاد به پێدەویە تەوحیدێ نکارێ پێک بێنێ یعنی وەکە ئاەتا گومە خوندیژی مەرەبژێ فام دکێ ئەگەر پێخەمبەر نەشیار بوونا پێشی ئەو نەشیار بوونا ئەو نەبیبر بوونا نەزانە بوونا نەزانەوان بوونا نکاری بوو جوواکێ شیار بکێ و زانەبوونێ جوواکێ بدێ فامکردن جبنا اولا یکمین دوی او انسان گو بخوازه جواکا خوا به ملت خوا به هم ولاتی خوا تشتکی بده فهم کرن دوی پیشی او زانه به شیار به از دوردم ببخشن از هر تم تنم زمان کذب شوتیا خواش دل شوتیا خوا حاشا نگو امرخنا الاسلامت کن شك شبهة مسقال ذرة قدر مج إسلامينينا أم ده هر برنامج ده تيننا زمان ده هر جبات وصحبتا خود أم تيننا زمان أم ده سبب آستانجيا دنياه لورا خدا عز وجل ده قرآن ده جيتين زمان سبب آستانجيا تمام دنياه بلا گو إسلام ناي تطبيق کرن اگر کی گو إسلام هاتمانا تطبيق کرن از باورم و او آستانگیه هانا ایرو حال حاضر تمام دنیا ده موجود اندکایی گلکی کم بونا لورا خدا عز و جل دین اسلام انسان رشیان دیا وکا گود قرآنات پیروز دته گوتون جبو گو مجار بلا نبه و دوفدرج نبه از آیت آنا خوینم ببخشن تماشاوانه ما دبیجه من تمام پیغمبر و تمام دین اسلام دین سماویش انسان رشیان دنا جبو گو انسان ببراتی بوکهوی آشیتی آرامی به هر جیانه که برومت بکن ها حال حاضر عالم اسلام اب منهج اب منطق اب میجی فهم نکریا وکه گو ایرو گلک نرین اسلامیه توش گو ایرو امدبیشن وقت داعشه و بنظر وانا بزنا وادا گو خدا عز و جل دین اسلام شیان دیا جبو گو او انسان مسلمان جبو گوانه نه مسلمان بکن بوارا شر بکن یعنی مخابن قبراما جهاده گو خباتا گو شغلاندنا قتال فهم دکن کشتن فهم دکن و میجی بنگاه اسلام سر توجیتیه که ایرو هاتی آوا کرن گو نل سر آشیتی هاتی آوا کرن یعنی گرک ام پیشی بریا هر چی وینا فهم بکن خدا عز و جل از دوباره دکم جبو گو گلنکی مهمه خدا عز و جل انسان نه آفراندنا گو مسلمان و نه مسلمان جبو مسلمانتی و نه مسلمانتی به هر شر بکن اصلا تشتكي ورتنه جبوي آواي استم ونباوري اصلا شر و پفچون چه بويا شر و پفچون بونه جي جبو مظلوميت چه بويا يعني هنگا ظلم لهنگا كريا وانه گو ظلم جهاتيا واكرين وكا گو قرآنا پیروز بيجه جبو ظلمه بر خودان کرنا بلا اروانا بفهم کرین یعنی بنگاه اسلامی میشه اسلامی سر آرامی آشیتی تبلیغه جبو وی آوای خدا عز و جل آیتا پیروز ده پیشیش پیغمبر خود محمد علیه الصلاة والسلام را بیجه رابع وشیار کا یعنی آزاد با بمیجی خود به هستی خود به حمودتی خود آزاد با و رابع ملت جواکه گل شیار که او انسانه گو میجی خو نه آزاد به تشتکی گوش جواکه رب که بنه گره که برای هر چی ام بنا فهم کن بله سید دوا خدا عز و جل بیجه علیکم انفسکم لسروه نفساوا وقتی گوه نفسا خو اصلاح کرد و باوری
دین اسلام آنی و باوری خدا پیغمبر آنی اون هات نسر هدایت اون هدایت بون و حقیقت و راستی فهم کرد ضرر و انسان گو مسلمان نبونا نادوا يعني بكسايتي بشخصيتي انسان نمؤمن نمسلمان نادي انسان مسلمان وقتی گو انسانه گو مسلمان بویا خوشک اسلام فهم که باش اسلام فهم که خو بپارێزێ ji xarabiyê wa insanê ne musulman wextê ku vêna xweşik fehm bike yani ama weke civaka îro ku em tê de ne yani tidinere insanê ku dibe ez musulmanim û sözde ez hidayet bûme min îman bi îslamê û Qur'anê û pêxember aniya û belkî bi şekl û şemayê xwe jî ti reha wî dinêrê ti şaşka wî dinêrê tesbîha destê wî dinêrê ti kumê wî dinêrê الچونا وی جامعه نريت بأبدا أب إنسانه هنا خاص عبدك خدايا أما العمل ويد نري الجيانا ويا روجا ويد نري المعاملات ويد نري قلت علاقة إسلام كورة يعني صادجة نابي حجية نابي مالله نابي صوفية نابي مسلمانة أما عمل وي وإيه نا مسلمانة وكهذا فرقا واجبتنا يعني أدفردا معناه وينا نبو إيجاب إنسان إنه مسلمان زرار دينته تبخو خو زرار ديخوا تبخو خو تخافين يعني تب زمان خو تب لفظ خو تبي از مسلمان أما بس بعمله خو تنا مسلمان يعني هاد فردا هنجي بيسا أو ديخوا جبويا واي خدا عز وجل آياتا في راز بيجي عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم السروة هداية بونا نفسها وقت يقولون نفسها خو هداية بكين ونخو بباريزن أو إنسان نا مسلمان زرار نادوا وقت يقول أم دبيجين دبرتا أغلب أمسر كساية تسكنن نقو أمسر جواكي تسكنن نقو أمسر دولة بوني تسكنن معلومات بكي نكي يعني تديد تعبيرك كرمانجي هيا مشهورة دبي هر كسكي برنگي خوبته دالاقاندن اما وقت باز گني بو بهناوي دده محل تبيج يعني گرك ام بيناجي ببن وقت کو ام بيناد بيجن نگو ام بيناجي بيفكن گرك ام اواناجي ہے يعني ايرو وكا ها ايرو جواكا دنيا وكا گو مسري ده گوتي وقت کو اغلب انسان مسلمان دنیا مسلمان بانا وك اسلام بانا وك حقيقتا اسلام بونا از باور مو ابشر و پچون و حقوق سوزی د دنیا ده تنه بونا يعني بله آدین اشتیگو خدا عز و جل اش پیغمبر رد بجید به پیشی راب سر خو جواک شیارکا اشتراكو إيجا خدا عز وجل ديسا جمع إنسان مسلمان رد بجيت بوقتيكو والنفسا خو بپاريزن زررا كسي ناق هوا إيجا دفرد ديسا خدا عز وجل فرمان دكي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا قالي وإنسان باورمان نفسا خوا وأهل خواج آقر بپاريزن يعني دبردا مرحلة أم بيجن سسيا مرحلة أولش بيغمبر عليه الصلاة والسلام دست بيتكي مرحلة دوا جدي هداية بونا إنساني دست بيتكي بشتي قو إنسان إجا هداية بو مرحلة سسيا معنا ولا إجي بشتي هداية إيشيا خوا وأهلي خو بپاريزي يعني دبردا هوقاسي يعني مالباتي مهمة خدا عز وجل يكم من قوتيا خوا وأهل خو بپاريزا يعني نقوتيا خو تنه بپاريزا همان پیشيج خود اسبيبكا وداوي جيج أهل خود اسبيبكا وكاكو رحمة خودي ملي حاضر عليه به استاذ مزن سيدان مزن حسن بن رحمه الله بيجي إنسان دعوتشي إنسان تبليغجي
إنسانه جو إسلامش إنسان را تبلیغ بکه دبه وکه کفره گو تباوه جه ناوا آوه کفر جبو گو گرانا بلکوده کت او خود برده آوه غوض به فقط هدی پیل لید کفن پیل آوه کفن او پیل ونا هدی فرح بن عينا ورا إنسان جو از مسلمانم إنسان جو مسلمان بو عودبش نفس أخوة وإيدي هدي مالبات أخوة حتى أفرب به بله أباناجي نقطة سسيا إجا آچارا خدا عز وجل دي ستبجي وانزر عشيرتك الأقربين دبي و پشتی نفس خوا و اهل خوا دبی و اقربای خوا نزیک دعوت بکا تبلیغ بکا شیار بکا معنا وینا پیشی نفس خوا داوی اهل خوا داوی عشیرت خوا طبی بمنطقه ایرو گو دولت بونی چه بویا ایرو مدرن گم بجین عشیرت ج نتوه رته گوتن ج ملت رته گوتن شقوم رته گوتن zaten دورنا دا كلمة قوم جي درباست بياني يجي خدا عز وجل ادبردت بيجي پشتی خوا اقربای خوی نزیک شیار بکا وانا شیار بکا يعني جبوبي آواجي وقتی کو رسول خدا علیه الصلاة والسلام دوچه مدینه منوره تدید بازدا چو المدینه بیعت پیره کرن سوز پیره دان گو وکا گو ام نفسا خود پاريزن امیتا پاريزن وکا گو ام عیال خود پاريزن امیتا پاريزن يعني بتعبيران مدرن ایرو پیغمبر آزادی چو مدینه yani soza azadiye, soza serbestiye, sonra jeredan bi serbesti u azadi çu Medina Munavvara. Ecel Medina Munavvara Peygamber aleyhissalatu vesselam cara yekemin evvelen set şkirin. Yekze go ki silavel habbu bikin. Bu amdin hab amde esselamu aleyküm karşı taraf gidi bece aleyküm esselam ve rahmetullahi berekat. Tabi mana selamı lgora şartı hengi u lgora çanda hengi lgora kültüra hengi mana emniyete bu mana baveriye bu mana go jine zarar neta mana go az تمغدور ناكم يعني سلام معنا براتي إنسانتي راستي درستي أمنيت بو يعني دوا شرطه هندي ده يعني إيروجي حالي حاضر جي وقته قو مرف سلام الحفظ بك معنا وينا بهندكاي مرف دبجي كاكو جي شر من أمين با الزرار نادمتا فكي عجبا كا إيرو أم مسلمان خود ناف هفدا برا حقا ام في بيك تينن ام انسانه گو بهورا الميج دكين ام دسمه جانية انا هفدا الميج دكين برا وكا گو خدا عليه الصلاة والسلام رسول خدا عليه الصلاة والسلام المدينة مناورة جارا يكم من تطبيقاته ويا اولي گو گوتا انسانا گو سلام الهفدو بكين امنية بدنا هفدو باورية بهفدو بينن ام مسلمان ایرو باورن yani mukabil gelleki hindik cara dua Peygamber Huda aleyhissalatu vesselam Medina Munavvara tatbikata gokri pratika gokri nokta dua go khwarne bhafdin yani bazı min nesel khwarne habi da'wati khwarne bikin tabi şartı wiz da جخوارنه چه تفهمه آری کاری تفهمه yani آری کاری اوی زمانی هنگی اب دنیا مدرن نبو شرطه هنگی انسان اگر جلق الخوا کربانه و زکیوی تربوبانه الحمدلله بین برکت برسید شرطه هنگی ده yani
او خوارنا گو هند رسول الله عليه الصلاه والسلام توصيه الواقع لك گو آيات قرآن جد بإذن إن شاء الله بشرو جدا مجار ورسر وانا أمي وانا جبين زمان معناه گو خوارنه بهب معناه گو بهب را آری کار بن آری کار بن آری بله کاری بهب را بکنن وکا گو دو آیتا پیروز ده خدا عز و جل بيجي ون ایمان نائنن ون ناگهنا ایمانا کامل ون ناگهنا قنجی حتی جتشته بر دره و شیرین و قنج و باش و پاقش من دریا خدا ده انفاق نکن بله يعني شرط سيدا قنجي فرس بله gelek şey bu hayete bela cehebe kelemek. بله تتخوازي أزويس كلمة جي بيجم وجامع دست برسي خوكن يعني Ser çaba seyda kelemek. بله أفيك يعني دوا آري كاري يعني تطبيقات أقول بيغمبر عليه الصلاة والسلام المدينة منورة كريا أولا سلام أمنيات دو آري كاري سياجي صلاة الرحم أقرباء عشير ulus yani önem daye wanake gotiya buar jij bira nekin buar jî qenciye bikin dinav hev de bin bi hevre alaka bikin bi hevre başiye bikin bi hevre qenciye bikin û hevdû bu parêzin hevdû qenciye bi hevre bikin weke got di ayeta pîroz de jî me got akrabayê xwe nîzek وانا شيار بكا وانا تبلیغ اسلام بواره بکا و اسلام جواره بجا ورد جدی سر رسول خدا تطبیقاتا سیامین دبه اقربای خود بپارز معنا وینا چیه ایرو ده دنیا مدرن ده دوا شرط مدرن ده فرد مسلمان دیسر رحمه خدیله به حسن البنا عین ورد بجه فرد مسلمان مالباتا مسلمان عشيرة مسلمان وأمتا إسلامي معناه وبيشي إنسان فرد مسلمان ببين وجارات دوا مالبات مسلمان ببين وجارات سسيا أولوس جو إيرود بيجين نتف عشيرة مسلمان ببين أو مال أو كسي مسلمان أو مالبات مسلمان أو عشيرة مسلمان أو أولوس مسلمان بهفرة وأمتا إسلامي بين نتبش وبهفرة أمتا إسلامي تشيكن خدا عز وجل ما تماما جوی خیر محروم نکه و ما تماما بگرینه جوی عسكر گو دبنا عسكر امت اسلامی ادوردا مخابن استفازم ابجی به فهم کرین طبی وقتی گو امد به امت اسلامی نگو امد به انسان مسلمان تنه او انسان گول سر و دنیای دو جغرافیای دل وی ولاتی به هفر دجن بیرو باوریا و چبه وک مدینه و سقام مدینه گول سر حقوق مسلمانتی به هفر صلح بکن سر حقوق مسلمانتی به هفر بمشن جوا تبارت گوتن امت اسلامی yani کرا که ابجی به فهم کرن yani بله ام سیده او نکنم مسا گداری کن Ama Kudeş Tarazi biz me peşi kayama bu kuyni agit tıpkıra Ömer Gündi Serçaba Hüseyin Erkil Serçaba Lokman Dağ Serçaba Hayrettin Serçaba İbrahim'in Ramazan tıpkıra Serçaba Abdüselam Menük Serçaba Mehmet Demir Serçaba İbrahim Redur Zegros Seyda Redur Pırsek Uyo yaz kiriye جبرجو ام بله سياسه ام ناخذ ذيك من سياسه بلكي تحبك ما فهم كلمه دبيجي كي يعني كي هر جنتي كي نتي جنتي هر جهنمي او رب العالمين تابزاني امنت بالله بما اردوغان بله هر جنتي او هر جهنمي كيكو ازهر جارد بيجم ام اوقاتيا خدا نكن حاشا حوجداريا خجا باوقاتا تنيا مالك علامت وا کسی گوی هرن جنت وصف وا کسی گو هرن جنت دتشتن زیاده دو درج نکرم خونه خاپینن قنجیا و خرابیا بله قنجیا جوا که قنجیا انسان آیا او انسان
گو قنجیه بجواکا خو بکه قنجیه به عالم بکه قنجیه دنیای بکه و بیر و باوریایی بخدا هبه وصفه واد بجن خود تعالى ورقوك يعني ها بيجا او انسان مثلا هناك انسان هنا قنجيه واجي هنا وخرابيه واجي هنا بس وكاكو آياتا بيروز دبيجي خرابي هنا حاشا بتمام قنجيه دا حرمين وكاكو آياتا بيروز دبيجي ولا تركنوا استعيذ بالله دبي إيمانا أخوة بالظلم نحرمين عربيا وينها تبيرام ببخشن بلاك ومنحفظن عرب هالو جارنا ناي بيراما راس الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون او ایمانا گو انسانا خلاص کے او ایمانا گو بظلمه نهتی حرمان دل معنا وینا برا انسان بشبو برو سروی سجده ده به ذکروی دوام لی الله به اما وقتی گو ظلمه بکه اوی ایمانا خب ظلمه حرمان دیا ایماناوی روژا قیامت ام نکارن حاشا به کافرا ام نکارن کسی کافر بکن فقط ایمانا وینا وینا گجنه جنت ایمانا وینا ویش جهنم نا پارزه او انسانه ظلمه بکه ایمانا خب ظلمه بحرمنی ایجاجبوی آوائی برات خوازه او ظلم شخصی به برات خوازه بسروکاتی به و نشرتا او ظلم مثلا لقلق انسانا بکرن ولو که یک انسان جی بکرن ولو که یک انسان جی ظلم بکرن تمام عمله وی دید شوطینه به ظالم يعني ایماناوی فایده نادی ایماناوی قیمت نادی يعني راست يعني أمبيج الإنسان كيا نوت له قنجيوي هنا فقط صدي ظلم الإنسان كيتك ظلم الولاة كيتك ظلم الملة كيتك ظلم الشتا كيتك أما أمنا كمنا جبوكو مجارا ما أو أمنا خزنتي كمنا سياسة دا هما أما جو زمانه بينجي مليون إنسان هندك بإنسائي بهندکایی وی ولاتین وی هرما گو امدجین زمانه 5 میلیون انسان نه آزادا د مکتبه ده تنه در فرمیت ده تنه هند مجلس ده ته گوتن زمانه کردی را زمانه گو نه ناسکرین زمانه کردی گو د نقبا دنیا ده بویا زمانه نه همین تمام دنیا دا نام دبیجن دنیا دبیجن زمانزان دنیا دبیجن وجدان دنیا دبیجن او زمانه کردی کو دنیا دا بویا زمانه نهمین هند مجلسا ترکا دا دبی ته گوتن سوزده او مجلسا ما کرد و ترکای امبرای همین مجلسا متوایا هند مجلس دا ته گوتن زمانه کی بیانی زمانه کی گناه زانین اکی ما ابنا ظلمه چه ظلمه o zaman وقت ما گوتی زمانه 5 میلیون انسانی پرورده به نه او نه روایا مثلا دسته بجارتا آنین اوجی انسان مجبوری دید اشتاد کن دبیا ونه یان جیونه کردی هل بجیرن یان جیونه کردی هل بجیرن و دیگه کردی جی به هل بجارتن دوید هر صنف اکیده 15 حب کس هبن yani peki ab şart bu zamane Türkiye hane yani zamane Türkiye zamane devlet zamane Türkiye zamane devletdara hamut işte zamane Türkiye mecburina ama 5 milyon Kurd hane ambraya haben am Müslümanın fakat zamane ma ted derfete devlet jeraninin te hukuki devlet jeranina yani sukeda أولاد سوق ده نقد حي دمالي ده بخبر ده نقد حي أما وقت يتري بمافداري وقت يقول مرف بفكره ميل تده حي نراستا ند عيني آسته دنا ند عين آسته دنا وقت يقول براتي به غرق زمانه تركا و كردا ده عيني آسته دبن أما زمان تنه
ظلما وینا تنه بس نه حوجی ام تشتکی دیتله بیچ بله سیدا هم سپاس که مالی آب سیدا Aslan Süleyman Serçavar hatin pırsen seyda zinhaş tabii ki İbrahim Elmas bxeyr تhank hati you tatmini Kışla TV'ye Hacı Abdülselam Serçavar bxeyr hati Khali Hacı Menaf bxeyr hati İbrahim Elmas Serçavar Haval giya askeri goti pırsık meheye goti havale Mehmet Demir goti seyda birek gotene jmala xoder kevi seyahati bike ev çi şekli tebine zaman seydar çi günehi ve heye haramı ne haramı ev perjiva Müslüman ki gotiye Mehmet Demir. کەکۆ زمانه عصری سعادەتێدا ژیان نەوەکە ئیرۆ بوو تەدیت دبێژێ ڕێ خالی بوون چۆل و چیا بوون دەشت بوون یانی ترسا ئەمنیەتێ هەبوو یانی ji namusa wê ji canê wê ji hemû tiştê wê tirs hebû talîke hebû ji bo wî awayê digot necaz e ama îro şertê dunyayê got em tê dene tiştekî wer tune yani yani tiştekî wer tune astengîke wer tune yani pîrek karê bi tenê jî vê mehremê xwe jî vê karê sefer bike karê hereket bike yani Seyda dibe ma haramı ne haramı Burad dini İslami yani edbêjim ya yani gora dini İslamê di Qur'ana pîroz de tiştekî were vekirî tê tune ye yani li ser ayeta yorum kirina tedît yorum kirina ji wa yoruma di ayeta Qur'anê de di ayetê de pîroz vekirî cudatî neqebeyna zilam û pîrek de tune ye yani bê çawa zilam bi tenê di jiyana xwe de serbest û azad e pîrek jî weke zilamî di jiyana xwe de serbest û azad e ama tedît ew kine tesettûra pîrekê heye yani derketina pîrekê ne nixumandî ne parastî ew tiştekî heram e ew ne rast e yani ne got sefera wê heram e ew ne nixumandina wê heram e yani li gora ola İslamê ne nixumandina pîrekê heram e ne got sefera wê heram e Mali Aba Ahmed Debavet Seyda Nezir Demirbağ Tıbkherati Serçava İbrahim Tıbkherati Havale Ömer Çigotiye Fırsık Ömer Gündi Heyi Goti Seyda Silav Rej işler Seyda Çima Müslüman Dinav Müslüman adı Dinav Ummeta Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Tevçün Dinav ve Müslüman Tenil Heye Ev Fırsık Seyda Havale Ömer Gündi Keko kuştun û pevçûn net neqewêna Müslümana tenê de heye em wilo piçkî heqîqetê bibînin yani kuştun û pevçûn di nava her mileta de heye bes a neqebeyna Müslümana ji bo got Müslüman bibexşin guhdarê me temaşevanê me bila bibexşin bila heqaret fam nekin Peyxemberê Xweda Aleyhisselatu Vesselam dibêje معدنا insana ji wek معدنا zîv û zêr e bê çawa zîv û zêr bi qîmetên معدنên însan jî were ne yani ji bo wî awayî di hedîsa pîroz de jî dibêje Resulê Aleyhisselatu Vesselam ji bo vê mesela معدنîtiyê dibe ew însanê got cahiliyetê de wextê berya İslam were donema cahiliyetê de canêrd bûn egîd bûn mêrxwas bûn piştî got Müslümantî jî ha dîse bûne mêrxwas û egîd وبونا باش يعني قنجي وخرابي جوهر إنساني يعني إجا معلومة عالم أم بيجن أوروبا مدني قو إيرو أم دبيجين إيرو مخابن عالما إسلامي پشكتي ترين يعني دي إنسانيات ده پشكتي ترين قالك أم بنا قبول بكن يعني إجا شر وبابشيني نقبينا ما مسلمانا بلا جو من عولجي آني الزمان ما مسلمانتي مجبوريتي فهم كريا يعني از إنسانك مسلمانم السرتا فرض كم السرتا مجبور كم يعني بيرو باوريا أخوا فكر ورامان أخوا السرتا فرض كم السرتا مجبور كم يعني أغلب الشر وبابشوني نقبينا مسلمانا جبيدرت كبن يعني ناب نوره نراسته yani haqqê tu kesî tune ya go bîr û baweriyê xwe li ser kesî dîtirê mecbûr bike yanî
ها وقتی گو بینه ام دبیجین برا تشتک نوی غلط نوی فهم کرن حقوق او تشتکی جدایا ظلم او تشتکی جدایا حقسزی او تشتکی جدایا yani mafê tu insanî tu ne tu şeklî bi tu awayê di civakê de welewkî bira dixwaze pisîka wî jî bê got heqsiziyê lê bike got zulmê bike yani ev maf tu ne ye heqê tu kesî tu ne ye bê çawa ev maf tu ne ye ev heq tu ne ye aynen hakeza heqê tu kesî mafê tu kesî tu ne ye got baweriya xwe li ser hin kedîtirê bi zorê ferz bike mecbur bike yani. Yani hinek şer û pevçûnê neqebeyna alema İslamê got derdkevin jî ez bawerim ji vê derdkevin. Yani ew însanê got serdestin bîr û baweriyê xwe li ser hineke dî jî farz dikin ew dî jî qebûl nakin dibe sebebê astengiyê û şer û pevçûn derdkeve sebeb jê jî ev e. Ama em vêna xweşik fehm bikin. Yani ne got şer û pevçûn di nava alema İslamê tenê de heye. Şer û pevçûn haşa ne sunce İslamê ye. Ha belkî sunce insana ye. Ece ji bo got ez her car di bernameyê xwe de tênime ziman. Wextê got însanetiya Kurda bê perçiqandin got nîzêkê 200 milyon însanî li ser rûyê dunyayê hene. İnsanetiya wa bê perçiqandin. Wê çawa bikin? Kêliya got firseta xwe dîtin, kêliya got derfeta xwe dîtin, ew jî wê heyfa xwe helênin. Yani mîjî heyfilandinê mixabin ketiye naveyna dunyayê de. Sebebê şer û pevçûnê ne musulmantiya, sebebê şer û pevçûnê bela got musulmantiya rast û durust tune. İslametiya rast û durust dibe men qetele nefsen dibe kesê canekî bikuje weke got temamê însana kuşt. Ama em ji bo 100,000 karin hevdê bikujin. Yani maka İslam dibêje yani. Naolat haşa. Yani aslan bi tu şeklî, bi tu awayî dewletê rojhilata navîn her yekî bi şeklekî ha bîra însana dikuje. Halbuki aslan ji xeynî qisasê pêştir. Ji xeynî qisasê pêştir bi tu şeklî, bi tu awayî dixwaze bila şexsiyetî bê, dixwaze bila dewletî dibe, kuştina insana ne caiz e ne rast e. Belê Seyda. Spas. Ekrem Salhan tıp Xêratî İbrahim serçava biyan viyan serçava Zeyni Aslan serçava İbrahim Elmas me got serçava tıp Xêratî. Hevalê İbrahim Yaskîrî gotiye Seyda dembaş roja pênşema roja êvara înê pênşemê gomero divê ser bîniya acaba roja pênşemê gom çin Fatiheyê dixwînin ew miriyê me medibînin me nabînin. Hevalê İbrahim Elmas ev pirşekirî Seyda Kerem Bey. Keko ez vêna bêjim ev sual bi xwe heqa me re bernamekê li ser çêbike. Feqet ji bo got zamanê me teng e evana got me kiriye gelenek em diçine teeziya ji miryara Fatiha dixwênin evana çand e kültür e ne İslamiye ne dîniye ne rast e. Li gora ola İslamê li gora dînê İslamê evana ne rast e. Peyxemberê Xweda aleyhissalatu vesselam wextê çûye teeziye bî şeklî kiriye te dît em jî teeziya em dibêjin azamallahu ecrekum ve ahsena azakum ve gafarallahu li meytetikum Allahümme la tehrimna ecrehu ve ya ecreha Allahümme la teftinna ba'dehu ve ya ba'deha. Yani dua jmeyt kere tekrin. Lewra Fatiha dua caniye, dua zindiye, dua sağaye, ne dua miryaya. Ma Xwedê mirî hazira lê be Tîmortaş wezekî bû wez kir zamanında digo ya li vê ecêbê li vê hewarê digo got rabê qanûnê terafîqê bibe ser tirba bixwêne wê millet te dîn kê wê be ya vê hana dîn bûye Seyda we ya memûrê hana diçe ji miryara qanûnê terafîqê dixwêne mane mirîna ma mirî wê çi qanûnê terafîqê yanî. Êzê keko hemmamê Qur'anê
ji zindiya re canliya re nejmiriya re xîtaba ama bes wextê ku em pê dibêjin nego em divê xêr ji mirya re naçe na ew tiştekî diya nego em divê yani dua ji mirya re nayê kirin ew tiştekî diya ama mîjiya Qur'anê sebebê şiyandina Qur'anê got Xweda Eze Wecella Qur'an bi wehyê ji Muhammed aleyhissalatu vesselam re şiyandiye ji bo saxaye ne ji bo mirya بله bira ev سیدا xweşik bê pê dikir بله سیدا مالیابا امی درباسی پرسکتی به فارز یاخشیت بخیراتی محمود جان اج سیدا پرسام گلو چما ناف اسلامی و شر و پرچون ev megotu bu havalo gelikat seyda bersavave da Lokman Tıbkhirati İbrahim Şen Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekat. Menav Yılmaz Seyda bir sorun var. Türkiye'nin yöneten onu da geçtik. Arkadaş kusura bakmayın. Biz Türkiye'yi yönetenlerden şey değiliz. Havale Memeci Pırsık Kutli Seyda Rasti Pırsık Mici Heyezi Bihelim Tali Beri Gömbername Halas İbrahim Serçava Havale Mehmet benim sorum hoca vermedi. Havalo hoca da tago ki pirek guharın seyahati ma harame helale. Harame ya helale. Mana seyda ki likade Nejî me got ne herama beli. Seyda o pırzda havale hecavdela. Hem spasyat yani seyahata ez carkî dibêjim beli. seyahata zilam û pîrek weke heva Beli. tiştê zilama re heramin ji pîreka re jî heramin tiştê zilama re helal ji pîreka re jî helalin mafê pîreka çi ye mafê zilama jî ew e mafê zilama çi ye pîreka jî ew e cudayetî di neqebeyna jîn û mêrê de tune ye bes ji xulqiyetê ji afirandinê ji xulqiyetê ji afirandinê hinek cudatî hene ew tiştina bi xwe re farz dikin ji pîrekê re wek mesela tesettürê Beli. yani evana xaric wekî dîtirê tu cudayetî di neqebeyna wa denîne Beli. Şervan Zanatı Khairati Ömer Gündî gotî pirsa min kujan başe Müslüman ji İslamê rastî meşene. Xwedê hewala tiştek pirsa te fêm nekir. carkî dî bixêne bi xêra xwe Gotî ki pirsa min kujan başe Müslümana İslam rastî meşane. mifam Kerem Bey, pirsayı gotkarî ve cevabı bidiye. belê ez ê bidim musulmantiya rast Qur'ana pîroza û jiyana Pêxember aleyhissalatu vesselam zaten Pêxember jî aleyhissalatu vesselam dibêje Pêxember aleyhissalatu vesselam jî dibêje û gelek jî ayet jî hene yani musulmantiya rast ew e got Qur'an ayetê pîroz çi gotine û Pêxember aleyhissalatu vesselam jî ew ayet çawa şîrove kirine û çawa tedbîq kirine yani dînê İslamê rastiya dînê İslamê du tiştin Qur'anın ayetê Qur'anê ne û tetbîqa Pêxember aleyhissalatu vesselam û ayeta ye mînek ev her du ne ji xeynî va her dua kî mala bêje kî alim bêje kî jan mezheb bêje kî jan cemaet bêje kî jan serok û reîs bêje merevê bide ber her dua eger got mutabiqê tetbîqa Pêxember aleyhissalatu vesselam me Qur'anî bê rasta amenna eger ne tetbîq ne mutabiqê Pêxember aleyhissalatu vesselam me Qur'anî bê em qebûl nakin ne rasta galet Böyle spaskin Seyda Rahmetli Babette Ömer Gündî Serçava ve Sevale Barış Tıbkhirati Şervan Sana û Celal Tıbkhirati Şevvaş Serçava Havan notede bixêrat nego pirsawi hebe Seydar Ayetullah Şitî niha wereye û Seyda pirsik mişe ez dixwazim te bersiva pirsa mijî bide bela xêrate bê. kerem Kerem dar.
سيدا براكي من ايماني بحريف شوك رحمة خدر مليتا بلبي بری ناف بین سالا که سالا ششاد به سوچ و به گناه کلوگو انا هستار شغلم خارج دوی ویکت و گوزه بگم حتی بسره جادی چو و نما بگریا بلا سوچ و بلا سبب ما خدای پرچون ببین چه ایتش به پرچون چه بو سلاح هاتن گو تر سینکای ویکت چو رحمته به سوچ و به گناه اب تکاره پرساوه به چو yani mesela çu ve şekli bir sucu begune çu rahmeti acaba çı çıkavi heyi divene karış mı yine sırsı تديت رحمة خدای لبش خوا هاي أو معصومة böyle هاي أو معصومة فقط يعني الجورات شاندا إسلامي يعني الجورات böyle شاندا إسلامي كذي از به مثلا راسنا إسلامي جبوجو فجأة آندا ومغدور بويا دبي بفضل شهيد هذا يعني مغدوريتك ويها يعني böyle معصوميتك ويها يعني اما برا وقتی افته گوتن از زانبون مخشک زانبون آنی زمان گلک امتن بکن معنا او قبراما گود قرآن دب شهادت درباز دبی هین خوینا شهیدی نکتیا عرده رحیوی چه جنته اجا او böyle شهید کیا ام ببن نظمان او böyle شهید کیا حدیثات پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکری دبیجی böyle من قتل دون ماله فهو شهيد يعني او كسي گوش بو مال خوا جبو ولات خوا جبو ناموس خوا وجبو جان خوا به شهید کرین يعني او انسان گوش بو مال خوا جبو جان خوا جبو ولات خوا وجبو ناموس خوا وجبو دین خوا بر خدانه بکه و دوی بر خنا دانه ده شهید ببه این خوینا وینا نکرتی عرضه رحیم چه جنتی اف گرک ابانا مخصوص به يعني وقتی گود به فلان کسو شهید بو معنا وینا ابا وقتی وره به افد به شهید ایجا چانداما اسلامی گوتنا او انسان گوب شوات هره او انسان گوب آفات هره او انسان گوب مقدوریت هره جی كأنه فضل شهيدية خيرك يعني أم بيجن مسقالك دوي مناسبة ده يعني إجا يعني أوانا بخوا مغدورة يعني چاوا تعدك له هاتيه كرين ظلمك له هاتيه كرين أم هيفيدارن قو خدا عز وجل با إنساني بشكلي ومغدورية أوانا البوشي نابرده böyle يعني ومكافأة ومغدورية وبدوايا yani Seyda Rahmet Bey babette spas kin malat ava Memo Can pırsık kiriye emin ha pırsayı bin ser zaman medeni coşkun te bixirati medeni gerek silavat et ke Seyda Mehmet Nuri عليكم Sarıkaya السلام ورحمة Serçava الله وبركاته Sait Akay Serçava Şervanzana Veysiye Bale Barış Serçava Seda Şikamaşkına Serçava Seyda Memo Can Çugotiye Habiki bilo zaf şikay ser zaman ama ka Seyda li pey melê Tirk de li mêş ku dikevin camiya derketnawa baş e ne baş e. Piş melê Tirk de camiya piş melê Tirk de yani mêş yani piş melê Tirk mêş dikin ka li gora mezhebê şerhî. كيكو لمش لباي هر مسلماني تكره يعني لباي لمش لباي هاي مسلماني تكره يعني بلا ترك بي بلا عرب بي بلا فارس بي بلا گناهكار بي بلا چاوا بي يعني لمش تشتكي جدا يعني او فرضا خودي لباي هر كس تكره اما لين ملاب رحت نبي مثلا تشخوره دچه تشتكي باقش دكريلو ماست تكري يعني نخوا درونين لو تبي بلا ماستكي باقش به يعني اجا وقتی گوت مش بكي سيدا کی شوي متقي بپاريزه او باشه يعني مثلا از آنها از سرخو بيجم و عمرم شست سر شستي كتيا
حیا ایرو نم مجبوری به جامعه گو بناوه شخصا هاتنه چکرن از دوا دل مجناک بوچه دل مرحب نابه لولا ریاکاریا جامعه فلان کس اوه گو ساغلنو اوه بله گوش بو پسنه دنیای اوه گوش بو رومتا دنیای چکرنه yani ew riyakarî tiştekî diye ama meref yani dilê xwe rehet ke xwe biparêze tercîha seyda bike tercîha camiya bike ew tiştekî baş e ne xerab e ama gereka meref vêna nebe wela hûn bêjin pey falan melayî nabe nebe li me ji pey Tirka nabe veya Arab na Müslüman hemû birayê hebin yani Seyda cudayetî neqebeyna du tişta de gerek nevekirin bale yek jê دنقبينا عرقادا ترك عرب فارس روم عجم مسلمانة يك دنقبينا مذهب هذا او كسيغو ايمان بپیغمبراني وايمان بقران يعني ابراهيم مسلمانه شي مذهبي هبه چ تنبه چ ام بعجبين چ ام نعجبين شرط براتيا مسلمانتي لا اله الا الله محمد رسول الله نه تركيتي كرديتي عربيتي فارسيتي وشافعيتي وسنيتي وشيعيتي ومذهبيتي يعني. بله بله. بله Seyda Maliyava. Seyda nahatani ser zaman mesela teyi tegod ya evvelo başı gomero mesela tercih bike em Türkiye yani tercih. Mesela az bezdarım ceyna Camia Zeynel Abidin az her ma qijle ve de tiçikletin eyle mi? Na diyor da xatar tune yani. Evet de baş. Hava kişi yaskili Ferhan Sansar goti abde Seyda tirsa min ji were naha gotin ez dubare bêjim berya İslamê kîjan mezheb hebû. Keko mezheb de asri saadete de tune bûn. Berya İslamê jî din hebûn, mezheb ji binî tune bûn. Belê. Ece mezheb yani ji nezanî çêbûna, ji feqîrî çêbûna. Ew însanê got Qur'anê fehm bikin, bixwînin kêm bûne, zanevanî kêm bûya. İnsanê cahil çûne ji însanê xwendevan, zanevan pirsîna ji bo wilo mezheb bi Tirkî ve kendinden meydana gelmiş. Yani naxwa roja kıyametê Xuda Azze ve Celle wextê got hesabê insana bike li gora qencî û xerabiyê wê bike ve ne li gora mezheba bike. Yani lazım em mezheb dibin çerçeva İslamê de bin. Mezheb dibin kontrola İslamê de bin. Yani mezheb bixwe ne tiştekî dijî İslamê ne. Mezheb bixwe ne tiştekî dervê İslamê ne yani. Ew jî di ji hundirûyê İslamê di hundirûyê İslamê de ne yani. Yani wextê got mezheb bi Qur'anê û bi heyata pêxember mutabık bin ser sera û ser çava bira navê û çi bê. Ama wextê mezheb bi Qur'anê û bi tetbîqata pêxember ne mutabık bin ewana naye qebûl kir. Belê Seyda spas Maliyava. Seyda Memocan Türkiye askeri goti Türkçe söylüyorum demiş. Biz camiye gidiyoruz. Çıkana kadar siyasetten bahsediyorlar yani. Çıkana kadar camiye de roja hutbe yine melle govazat ki siyaset edixene avlede. Ev çiçik aveti servena çi beje Seyda. Anha mesela îro gotê kirin ne siyaset tê kirin, politika tê kirin. Partizantî tê kirin yani. Pasnê partiya tê dan, pasnê şexsa tê dan yani. Divê em politik û siyasetê ji hevdû cuda bikin yani. En siyasetmedarê mezin di dîroka dunyayê de Muhammed Aleyhissalatu vesselam. En devrima mezin siyasî got di dunyayê de kiriye Muhammed Aleyhissalatu vesselam yani. Ama ne got politikaya yani. Hakperestî meşandiya. Ne hevatî meşandiya. Astangiya bu em têne zaten gelek sohbetê xwe de tênime ziman ez bawerim
مبریانها مجارک لسر وینا سر وی مسئله دا از دیسه بین مزمان zaten Müslümanti bukha, İslamati bukha siyaseta. Yani siyaset çi idareye. İdara dükkanı ke, idara televizyonu ke, idara bername ke, idara malbat ke, idara bajar ke, idara velat ke, idara dünyaya. Ab jvanaş tamam arate gotin siyaset yani. Ece vakti got peygamber hatına پیغمبر الگورا قرآن الگورا وحی سیاست کرنا اجد ورنا دو شکل هنا سیاست بشری هنا و سیاست الهی هنا وقتی گود جامعه مدى سیاست الهی بکرین شخوا ام بقربانا و سیاستنا شخوا ام البندا و سیاستنا شخوا درده ما او سیاست یعنی اما نه سیاست الهی تکرین siyaseta insani tekirin, siyaseta beşeri tekirin. Mesela, le az dvirde mecbur mineke bidim. Le İran el sernave İslametiye zulüm tekirin. Dijatiya insana tekirin. Nijal perestiya hem erqi tekirin hem mezhebi tekirin. Nijal perestiya hem mezhebi hem erqi tekirin. نراستا اسلامش بو برجواندی خوب کارتن لهنک دولت دنیای سیاستا سوسیالیزم تکرین لهنک دولت دنیای سیاستا کاپیتالیزم تکرین لولات موکا گو ایرو امتدن دجن سیاستا کمالیزم لایقلق تکرین yani ha narasti ام نوی چما سیاست تکرین ام نوی چما سیاستا الهی نوی کرین yani چمکی قرآن بخوا همین سیاستا قرآن به ظلمه الهفدو نکن قرآن به مافی هفدو بپارزن قرآن دبیجه آیت وکری هناج بو مجار دو درج نبی از نابیجم یک تن ازیب کرتایی بیجم خدا عز و جل دبیجه فحكم بين الناس فحكم بين الناس بلكي عربي آية خوشكناوي برامه بما أراك الله أذانم هايته ده هجبو وزبا حافظم بيقاجي نهت برامه دبيد نقبينا إنسانا دا حكم بكا حكم بخونا سياستا بله سيدم حكم بخو سياستا يعني اشتاد برده آستنگیا ما مزن بلکه جوابا و مسلمانه گو شما شر و پفچوندن و مسلمانه دته کرنجی اوه گو حکم قرآن نای تطبیق کرن گو سیاستا قرآن نای کرن یعنی گو سیاستا برجواندی ته کرن یعنی پروپاگاندا برجواندی ته کرن یعنی وقتی گو حکم الهی ذاتن خدا عز و جل تمام پیغمبرا تمام کتاب سماوی شیان نجبو گو حكم إلهي سياستا إلهي مجاب صافي كي أم الجورا سياستا إلهي أم الجورا حقوق إلهي جاب صافي ببنياني أم جيراني هف بن أم جندية هف بن خوازي بلا خدينا كي أم نياري هف بن خوازي بلا أم جنو ميري وبرا ودي بابي هف بن آستنگید نوا مدى دركت قرآن آياتا بيروز وكريد بجي دبي والنابنا مسلمان حتى قو آستنگید نوا ودا دركت ونوي آستنگید نبنا قرآنا بيروز ورسول خدا وجاب صافي نكي وأوي قو وندا كر محزون نبي وأوي قو استان كيف خوش نبي جبوي آواي دبي دستي قو شريعت جي كي خونجي ناي معناوي أبا وآن بحكم خدا بسياسة خدا قائل وراضي بن آستنگی ایرو اوه گو ام بحکم خدا و بسیاست خدا ده دو رسول نگو ام به ام نرازینا وقتی گو ام بخوازن افسوجا سیاستا الهی نکاری دعو بکه سیدالر من نکار جامعه ده سیاستا الهیش مره بیجن مجبور دبن سیاستا دولتت بیجن ها اما کنه سیدالر ما ابا ایرو د جامعه د گو سیاستا دولت نکن وج ملت را بیجن به گلی مسلمانه
ام نه وکیل خدا و پیغمبرن ام وکیل دولتنا ام نه معمور خدا و پیغمبرن ام معمور دولتنا بس دولت معاشه مده ما وقتی گو ام وقت دولت نبیجیم دولت و مج وظیفه با بیجه معاشه مج مبستنی ها غلطیا و ابا گو ایمانا و کامل بانا گرک ات گوت بانا برسه چه بو سیدا ام هاتن هدیه edin ben davya برنامه خو برنامه من ایدیش هي ام مالات اواب هاتنا تر دیدناتم کیف خوش بون تماشاوان اجی ام دیبیجن گلک گوجی کیف خوش بون سرناوته جبر گو سروا وازته چان ود ام سپاسیات دکن ام دیبه مالات اواب خود پیغمبر رازی به و کلام تیجی تبع مالا و خاطر تبا و بهداروان تبا و تماشاوان تبا آوا خود تعالى ما تبا جحق سزيه جظلمش بحقوقيه بباريزي آمین آمین سیدا شبات امین خوش ام دستت راد میسین ان شاء الله امانت أنا بده به بکن لا خوشیه كيكو شب لا يعني ذي قورمات اسرامي سنة قبول لكم يعني بله أمري هذن أم تبدا وكهذن شبرگو تبع عمج من مصر نه مثلا سیدا ونیش عمل اتصال به حرمت اجر دیگرین سیدا بله تمام يعني لباشا سرسریم دبمنا خير وخشيه ذا أمانتي خدا من حتى برنامج جديد له سرسریم سرشابیم شبات امین خوش هوا نقاطره و ببینیم خوشیه ده شباش